ikorwa ryo kubaza ikibazo madamu kubera ko by'umwihariko byo twabonye ku mbuga nkoranyambaga zikunda kunenga uko mutagomba kwibagirwa ko turi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi kuva intambara zatangira hagati yacu n'u Rwanda twahisemo kurinda ibyo tumaze kugeraho muri demokarasi. Ndashaka no kwibutsa ko no mu bihe byari bikomeye cyane harimo n'igihe cy'amatora cyo mu kwezi kwa 12 2023 internet ntiyigeze ihagarikwa nk'uko byakorwaga mbere. Ibi nuko twe twahisemo demokarasi tubyemera tudahatiwe, ariko kandi turimo kubona uburyo iyi demokarasi ikoreshwa cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, kuko umuntu afite uburenganzira bwo kunenga ariko nta burenganzira afite bwo gutukana, gutera ubwoba cyangwa gukomeretsa abandi mu magambo. Hari amahame n'uburenganzira buri wese akwiye kumenya, nk'uko dushyigikira itegeko nshinga mu byo riteganya byo guteza imbere no kubahiriza ubwisanzure, ni nako iri tegeko nshinga riteganya ko umuntu wese wahungabanyirijwe uburenganzira bwe ashobora guhabwa ubutabera. Ndashaka no kubibutsa ko tuzagaruka kuri iyi ngingo mu itangazo ryihariye hamwe n'abaminisitiri b'ubutabera ku bijyanye n'umuzingo umaze gusohoka, kugira ngo buri wese amenye ko kuva ubu imbuga nkoranyambaga zitagomba gufatwa nk'ahantu ho gukora ibyo wishakiye, aho umuntu ajya gutera abandi, kubatuka, gukwirakwiza ubutumwa bw'urwango cyangwa ubutumwa bugamije kwibasira abantu baba ab'icyamamare cyangwa abatari bo. Ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga birabujijwe ibamake. Niyo mpamvu twibutse ibi, si uko dushaka gukangisha abaturage bose cyangwa kubashyiraho igitutu. Ntabwo tuzahora tubakurikirana, ahubwo ni ukugira ngo buri wese akoreshe imbuga nkoranyambaga mu buryo bufite inshingano kandi amenye aho gutandukanyiriza ikinyabupfura, ubwitonzi, kunenga no gutukana. Ni ubutumire duha buri wese. Nizeye kandi ko abanyamakuru nabo bazagira uruhare muri ibi, buri wese ku rwego rwe, kuko afitanye isano no gukomeza ituze rya demokarasi yacu. Niba nakoresha iryo jambo noneho ngarutse ku kibazo cya Bwana Pasi, ibyo ni byiza kuba byanditswe gutyo nk'uko mubisomye. Numva neza intego y'impungenge zanyu. Murakoze. Reka nongere kuguha ikaze kuri The Quick Times News. Nabanje gushyiramo ibyo yatangaje Minisitiri w'Itumanaho n'Itangazamakuru kandi umuvugizi wa leta Patrick Muyaya, abo ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha yarari kwibutsa abaturage akamaro ko gukoresha neza imbuga nkoranyambaga. Mu byo yatangaje yavuze ko no muri bihe bahari mu ntambara cyangwa se intambara n'u Rwanda igikomeje, we yemeza ko intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari y'u Rwanda na Kongo. U Rwanda rwo rurabihakana cyane rwose. Ahangaha yarari kubwira abantu uburyo bagomba gukoresha imbuga nkoranyambaga, ko narindi kuyikubwira. Imbuga nkoranyambaga zigakoreshwa mu gutanga ibitekerezo byubaka, kunenga, ariko ashimangira ko ibyo bitagomba kurenga uhinduka ibitutsi cyangwa iterabwoba. Ni bimwe mu byo yavugiye mu kiganiro n'itangazamakuru ubwo yari ari kumwe n'abanyamakuru. Ubwo noneho nidusoza ijambo ndaza kuri gusigiramo ururimi rw'igifaransa kugira ngo n'abandi bumva igifaransa baze kuryumva neza. Gusa ntago ari wenyine wagize icyo avuga. Turajya ku ruhande rwabo bahanganye, ni ihuriro ry'abarwanyi ba AFC M23. Bertrand Bisimwa uwungirije mu buyobozi bwa AFC M23 yavuze ko batifuza kongera kubona abanyapolitike barusha ubukire abaturage basanzwe. Nabwo reka ngushyiremo iri jambo uryumve, ubundi mitenza mu kanya nawo nkubwira ibindi. Ndaza kuya gusigamo aya majambo yose, amagambo mbabarire, amajambo nagabaho. Ndaza yagusigiramo yaba mu rurimi rw'igifaransa ndetse no mu rurimi rw'igiswahili kugira ngo abaryumva nabo baze kuryumva neza. Reka nawe twumve Bertrand Bisimwa. Nitwifuza kongera kubona abanyapolitike barusha ubukire abaturage basanzwe. Turashaka kubaka urwego rwa politike rishyigikira igihugu binyuze mu bwitange bwaryo. Kandi nibiba ngombwa rikagitangira n'amaraso yabo, aho kuba abanyapolitike basahura umutungo wa leta.
turashaka ko abarema ubukire mu rwego rw'abikorera baba ari bo baba icyitegerezo nyakuri cy'intsinzi kurusha abanyapolitike. Ibi nibyo bizatuma abaturage bacu bahagarika kubona abayobozi nk'ababica cyangwa ababahutaza. Watu wa mali kushinda wafanya siasa. Na hiyo ndio itasaidia raia yetu. Uyu munsi n'abanyapolitike bafite imodoka nziza kurusha izindi n'inzu nziza kurusha izindi. Ibi turabyanga cyane. Murakoze. Ubwo muramwumvishe nawe ni Bertrand Bisimwa, umuyobozi wungirije w'ihuriro ry'abarwanyi ba AFC M23, ari kuvuga ko rwose imodoka nziza ari iz'abanyapolitike, izi nziza ari iz'abanyapolitike, avuga ko bifuza abaturage bakize kurusha abanyapolitike. Ibyo nibyo yatangaje ubwo yari ari kumwe n'abaturage. Murabizi AFC M23 muri iyi minsi miragenda yegera abaturage cyane. Rero ubu ngubu ngiye kugusigiramo igice gito cyo mu rurimi rw'igifaransa yaba ibyatangajwe na Bertrand Bisimwa ndetse n'ibyatangajwe na Muyaya, Patrick Muyaya wa leta ya Kinshasa. Ku mpande zombi bari bakoze ibiganiro, ndagenda nk'uwa makuru byo bagiye batangira muri ibyo biganiro uko amasaha n'iminota bigenda byegera imbere. Gusa icyo ugomba kumenya ni kuri ibi ngibi, bamwe bati koranabuhanga cyangwa se tumanaho rigomba gukoreshwa neza, abandi bati turashaka abaturage bakize kurusha abanyapolitike. Magingo yangaye rikaze mbashyiremo ijambo rito mu rurimi rw'igifaransa n'irindi rito mu rurimi rw'igiswahili. Egero igifaransa ni Muyaya, igiswahili ni Bisimwa, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza. Muryoherwe, twongere guhura mu masaha ari imbere. Avec ce qu'a posé comme question Madame Rehema, parce qu'évidemment ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, bien au-delà de la critique, parce que n'oubliez pas que nous sommes la République démocratique du Congo et que depuis les débuts de ces conflits avec le Rwanda, nous avons fait le choix de préserver ce que nous avons comme acquis démocratique. Je peux rappeler même un peu plus tôt, y compris pendant une période de tension, pendant la période électorale en décembre 2023. Tuone tena watu ambao wanafanya siasa ambao wana pesa nyingi kushinda wananchi. Tunataka leo kujenga wanasiasa ambao wanaleta sacrifice yao na damu yao kwa nchi, sio watu ambao wanapora mali ya serikali. Tunataka wananchi ambao wanafanya kazi ndani ya sekta prive, wale ndio wawe watu wa mali kushinda wafanya siasa.